Abusiafo me mobi biara kwaba ediba Attention TV so Mamu ni sa Attention TV die se nsɛm a egitene ne ewoye manga ne mu ha no se ni amanfo froso a bebi obenya wo Attention TV pe enti bon mode ya se obeka YouTube no subscribe to our YouTube channel no Attention TV ewo ho no mo afi button bi wo adoma bi wo boso se ne be ya bibi biara edibeto wo no na ayekane ya onsa ebeka na ni nyina mu no so na de wako Facebook uko Facebook Attention TV GH ewo ho no mo bon mode ya se be like wa share wa comment na we di channel no ho adanse ede atwira foforo na enda no ekema akwa se asofufu awie ye mre rade afro mo no sofufu ni bu ho no ma enyama mo ye no omo ma ye hu asofu papa ni ye hu asofu bone yasinti se patakaluwo we troso ewo manja so papa ye enti ma ye hu kremu papa ni se wunti no asofu bia chese omu ababa awa bi ode opasam to ababa awa nanim na bro ode opasam to ababa awa nanim no ababa awa ne jitu mu utieti nsam ne mu ye pa de ababa awa no anka eye ni nyia anasa ne wofase nimpon na so do kwakodi baby born nti no ende ndi ababa awa yi ejitu mu no ne sofu yi etenaye na bro ne sofu yi etenaye no enye sa wario mpena twie na baba we kwatena sofu nchen sofu ye friend Peter Antwi na bro ni sofu yi kwatena ye osi se bi o kafra sofu fa nani wasan sofa no to so ede aka ho na sofu yi ani sofu yi ni nyame bi o ye nyankomade ana se etisen ne sa wonti sansensem we ama me nyame ankasa me papa ewo me nchen wa ha prophet Kwesi Enchi ewo mencha wa ha no mu say aka back to back ebeye den so awo ha no mu say sansensem we odi na no betum because wakwakoye sofu ide wanke bi apa ama sofu ya no say sofu e bia na me kwan so okebi so ma no na wo say back to back na ndi eche say ne kwan so ano twa nya bra me twa mu sima me bae ye de be hyehyehye so so jimre etwe me ema me ko ebaye na nya me nsamre na me twe menye papa na chese nsam wo ye ndoso mu ye dum nko esuko na ye nkohwe mesia nsam yi esitie eja amen me mo wakwa ba yo so ahima ebusuafo no ho ye obia ho ye bibia bokode ye de rade ase na eja nsam ya chese say o man ga ne mu anu se nsam ni bi wo ho no ma ya ginsem ya ginsem sure sofu en monyanfo ya yasinti sa sofu wo hu oba wo de wapese makwa akotu nim wo de kotu nanim no wapene ono wakwa akotena onware ne de so temo nchen na ende kafre kachoi woni ni eye bi oni ni ya kafre kachoi enye nanim pe na mbo lechi na nsem no tie mu pan ya abaiwa ni etwe ni nsem eye ne wofa eba na one no etena na ne kwan so ne se wakwakoye sofi obetumi ni sa ba bi ti sa no atena ana wakwakoye ne busuini yo me da se aminchia attention tiefo nyina na minchia me amadofo ne matamfo ene wo mobo me hopo nyina minchia obia awrade mo obia nkwa obia nyini che no hwe me yedi a me ibedie aye ma me amtie seb tafrache me higher than we were 2 houses. Okay. We saw a big land. I don't beg. Me ya mede medun maniso. Enti ne mama kasa no. No won tokwa bi ku. Ntokwa no ho na ahya ase no. Enti metiefo no madofo ehwe me omu se mentisa na obi na mama ba yesa. Oyema wa bisasem sofo no de me person ma quotation because sofo no sofo na nya de okay musim did Peter den Antwi idiot also I idiot okay Pepa Cho soft Peter
entwi no kwa mema no bracket enya odia we criminal oyema ye kanse ne kanse wahu enne nyame adwuma na ye no ebi ed competition abatu omunyame dwuma obi so asofo ni nyame mfra wo nyame mfra obi a so that's it nyame mfra ne ye nyame frɛ no ɔde no ma bɛ ne frɛ no ɔto no so aba wɔ hefa sɛ amampani otie dwa so de electoral commission di adanse sɛ wato aba ma no ne yayi no wɔ a ye ne yesi ye nyame adwuma nyame so mfi soro magi sika no ye asofo na ne yedi sika ne bi menka sɛ nyame se bo afɔde odi fo contract se bo afɔde na nyame hyira nti medimidi edi kan ansa nyame di abetare to okay ayese ketre ya woni bi ntuntum na fita atrato na se sofo utumi wo faase anka ye boni o wo faase no aware no ewo ho bible kra kan di Trumu 25 na verse 1 going down na be kire se oba no so oware wo busuanim na se ekoba se ni kun firi mu a ni nua be man ware sa oba no na onhwe ne se obey ni yi na owo a se sa oba no ni kun awu ani nua ware no owo a omfa sa akoda no entu ni nua na wawu no se wanye sa de no peso se ni nua na se ye oma kroma hene ne nte kro ni hene yere ente no mo frɛ ba ma mi sa de na peso wu nua na se u se ni dina ni dim peso kasa se so enti sanka eno podie ka mfumso no na so tumi ko extent na sabi aburu sabi anyado opim so sabi ana we de mo fa ncheme otufu ko sijan mo fa ncheme o chehene mo ti afarpen na ana pedi mo fa ncheme nsem na me kana no otu nti ma to sabi ma dwana beto amono ankoyi mo fa ncheme mo se mo ta hwem opim so hene na sample hene na a ta hwem video utumfu bebere mfa na we de mfa nchana me nkasa na se aware dodo mpo na sofo no ya ende enye bone bible nkasa dia aware polygamy empra twene sa anyama no ena enye na empra twene kwa no ko twena so wana karsika ye de oba ho ade fam oba no no mfanko enti se oba bi atie me nne na obi ni na twempena na mpra twe no wagya no kwa mu a enso tua ne ka ode eho ade yesika ede ma no saa na bible kire na sofu mi nua sofu nza kwa sofu asem timi hu sira mi sin kan bebiri sofu asem ya abayi atenka de wo ho feelings soso e wo ho na mimidi a sese menya anadwe no midi ba kwa ba kan aye bobrapa odi for back to back bobrapa na ye be launch sadi ni ye wo trebia re dware nkwada me friend bobrapa ti papa bia wan hwe oba any foolish man can go to court and any foolish woman can bring idiot man to home enti asema me kai papa ise wanya baiwe nanka wo hwe na ne baabi na ye wo fe na wo hwe ne tasting so na e taster say ye wo fa bade ka ware ni street enyam fomso e wo ho wo kono fukra obi ni nnu nyina timi ware ba ma ba ko no fo kono fo ameko kintampo e krab ye san ko krab ase ba ye 4 miles ni du ho me ba mi nnu bi ko ware ye enam ko jano na mi du ona mu kakasam napo yi nso se napo yi sa na mo kyerem se me wo yere me ni yere dia me so nje oba ba ko no mo ho fe papa not desemba what not desemba ho fe am from ntafo no omo ho fe papa me tu chema omo e ma no ho fe omo ho akono onye bia be wara ka oh me di se be bia maduro ni die se bia pese o pension baby da bi ka no na ye mono na adwuma se ka na ye bia ye
Enti ni aka na erisi hai. Enti sesi a memeti hai. Oyo ba na pa me na is obo me hoka. Ono ba ne mbo. Sa. Because you would din and twempana. Okay. Seb wuti we me nyini se mo fa nche me. Oba kofo bi e wonidi. Oh, Debbie. O pro bi e wodi. Na na twi street. Na so de atu ho. Anya fa sa send mobile money abetwetwe ho. Oh, Debbie. Eye check. What a cry. Now the amount. Koko cash. O kwa no trima ode. Na abefa sa awi fu meme ya. Kanesi odoko akra, kanesi odoko akra fu yi. Penyi so bepe. Ade nkwasi atopa nkwa na ope. The meaning democrat. Thank you. No. Kachi, share no my money no. Na asoma me kan. Mama be ka asem sisu ma ka asem yi. Enta for mama ho fe. Mama kan short. Ho fe, ho akono. Omo ye ma. Okay. Yese obi ye tani amema ne hawo. Ho fe. Ena wa ware nso ye fo. Asasi su nyina. Ema ho fe. Pa. Enta for ma. Ode ya jatu. Na okọ warom so a pito 2 gallon. Enchine. Srewa. Bese. Tawa. Ena apetis gallon. Na krama ne de obepe krama kuma bi enko betuma diska na confirm 7 na nantwi no amonton eya nantwi man kitikiti mienu no omoje da me ko krama ko 2.5 nti omoje obo de 2 fia wo oba no sa wo wo na oba nyine on tutu be fa nantwi bi ko ware na mo ya wo de nantwi man wo de oba na chew forever na oba na ko fie owu kra opa na baba mane nti nodness bi tucha mamu ho akono mo bo nso nyete ade efe ene ya kono be chi obi bia onof as me hwe social media ente for man mo akono na me kan se ne sofo no anya de se me di we from the abasofo no so wo fa se kra na wo fa ba na wa na ka obi anga nsisa bible no declare pepepe na me ma sem ne se wo to me ko extent no ti mi fa baba no sabia buru sabia nyado na na mo fa che me monimo a o ti mi fa to kwan so fu ni ti nya aduma so fu ni pa che wiase nyina se trumo desen akosu kuma yi aya dia ebema anyonyam shaba because bi cheka sama o che se odi aware sam kura to nanim na ese busuafo nyina nim se obeware no na wo for ba na se usiri to agombia sa sabe so fo nyam betua oka na nyam ko tua ka be obonsa betua oka wate anka fo ba ne tumpam o nya leki amani bi sabe buru o nya head amani bi o nya sabe num nufu amani bi because you know ayema nufu is one of the best in the Bible, according to Isaiah 66 verse 11. Ayema wo Bible kama wa kinkai say nufu is one of the delicious something Ghanaians doesn't know. Oh, eti ni amasofu kofa no turumu na me be kire me be ma hu quotation na ma kire sofu ni anya me ba ba ye no na ma kire so onwane nkotoa the Messiah Elohim na mo se nufu no e ka so onum watafri nufu ho a anka me so onyansa me pesa wo hwe Isaiah 66 verse 11 no se nyama me kire ya tie fo mu nya botre na mo hwade no se ne ohema nani a se e kata ai se ebie nsem na afa no say rapture that you may suck and be satisfied. Oh, you on suck day. Say suck there. Suck with the breast. The breast. Nufu of her constellation. Now nufu no be there. And a for cameraman on the side to Sutifa. Aha. Where in the Bible say here I say munum. Now we are there. Me. Aha. That ye may milk out. Namun gesu. Yankisu. Shadi etina kwala keto atwenufu ano a onum no ye nsase. Ese onum mane wura ni nsani mu.
Sorry, I say, why am I no baby? And I'm going to quotations where I say program. No, I just love it. You love the quotation. I love it. And I'll add another one for you. Thank you. You know, and when you can question me or honey, hear me. And be delighted with the abundance of her glory. So I say, eti sa papa yi, eti me hwese poku ani tua ho. Anka wonum. Wan tuma num on ba bia ode ko sabi aburu latre so no. Ehon na so fi so pe. Ehon na otumi kwa. Ne ho sane no ende wa corals. Oya boa, oya bayifo. So funi bayifo. Oya mama me fa secret mi ntu jasisi ana etiefo hu yen. Ade ba ko a ha twene pa. Asofo nim. Ukọ asodan bebre mu na mawe gum bebre a. Na so papa simasi ana obenti simasi ene hwe kwaya fo so. Omo drale no mu sika sam nyina no hwe no ogba afode pa. Sa so oyema hu bia menko bi. Sa. Yes. Adentia. Omo yusu yutu no. Nta na mo hye nyina mo so omo bo adwaman no we fa we. Nti wo ba na yutu no go bebre yin. So for nkasa de krabe 3 wom. 3. Yeah. So for wo pani pa omho ya mo da asofo. Eja wo asofo. Me ka no kra kirew. Se me ma wo 4. How say? 4. What do you say? Entafo kra na say ti na manya bi ati mani se me nsan wo bi because na petafo. Ma bo mpa nya me de aba na asay. Oh. Me swing Saturday be swing Kolebu. That was 7 November 2016. Me swing. Kona, I love to see twins, to hold them. Na me say na dey media. So no nyanko pon pen na ho. Enti papa enti mi jai sade ewi. Enti bi ko fa sister ne to. Na sister to me say, for how many times on any compam yes ade. On any tonight. Ti sa ware fo. Na so on na tena ti sa ware fo dia. And the sister no so no ho ye ne de. Ono so aye fon na ni bie. Nyame abotokuro mienu. Was ba ko ye ba ma de. Proverbs 19 verse 30 yanko. Me ba seven na sample. Na me check so ba no so kwase sama wadie. Me check so ba no so kwase sama wadie. Okay. Proverbs 19:30. Catch me about. Yeah, asema ba de view. So fudie wati. Proverbs 19. 30. What do? Proverbs 19:29. Bra 30 no be kan 19 na mama. Tie ade baby wo ho a enim kwase yeye. Okay. What I say? But ye nim nti na yeye. Ni ye bula nyama tan. Okay. Ahawanya. Yes. Yanko. The way of an eagle in the air. Oyama to was osabo akode ye de hefa. Ose ne kwan ye wiem. Wiem. Proverbs 30:19. Proverbs 30:19. Osabo akode ye kwan ye hefa. Ewo wiem kwan. The way of a serpent upon a rock. Owo kwan ye hefa. Botan so to hema kwan. The way of a sheep is in the midst of the sea. And the way of man is a maid. Ose be ma kwan da hefa. Oba ho. Eti kwan eda sabi oba ni turumu na watimi akodi. Eti asema sanko Proverbs 19:5 ho mame. Proverbs 5 verse 19. Me asema make kan wo. Me pesa me de nyama sisi nyama so. Sofo no afom. Say rituals bi no ya. Say no oba no kura wonne no ho. Say the sofo na si no to agombia no. 1 esom call medical check. 2 esom so nya ACE. 3 esom nya disease bi aye. Because the sofo na wana be ma bi kofa. Na be ma susu afase wa ba bontin ka this space. E ma sabi edu ba bi sabi ma bi e bi ma timi. To speak the truth, obi foul to kwan. Ababura kire say oba okwan da o ye be ma dia. Wan kase uturu mu kwan. Na so to me ma ho kwan so obi fa uturu mu sofo. Na o gina property preach ni say. Yeah, quite. Let her be as a loving head
and pleasant roe. Let her breast satisfy thee at all times. Eti oba osima unufu sweet after hot Meals. Eti kasofu wa preach wie na wo pe bibi dia ye sweet after milk no. Me pa cha wa nya kokwa wa nya apple wa nya watermelon a. Me pa cha oba nufu. Me na me chiro ye. Wodi agro quotation me ma wo nufu ho no. Many je ho pa. So ajase. Ti asem ni yo. Nipa da sani a wutie mi menyi mi won ka sofu ni wasa sofu ni nyansa. Nyansa de mi timi yi wan kota. E de bra wo no wabusuafo mo cha afa so be ba ma yesikafo prekope. Asem na me ahie na me de quotation etoto ho. Me de wa ho. Na me ma asem na ahie na sofu na hu se ba bia okoye no afom. Eni kwa so kodi turumu sabe. Eni kwa so kodi turumu sofu me nua dofo. What are you talking about? I say kodi turumu say. What's sweet after what? Meals. And be thou ravished always with her love. And tis sanka opobeya. Go be fan to call him. No fui as me count Isaiah 66. Masamba abeche adebi oba ho. Oba pen yakopon name part. Free ni tiri so be sin na ase or the quotation to so nani or the quotation to so ahwene kura da musisi no mo waste no or the quotation sons of Solomon okay ye can count see ahwene da musisi kura what's na eja mesrew se bia akeka ko ide me je ho but once that time when no asa o be ya ma o hime chama kam wa ma ya ka se ejane ni be aye asem na asie na sofu na kodi turumu no ena sebe be pese be kiretie fo sofu wa jimi oba nso di nkwasi asem nti se sofu na ka so wade ne biemu a anko baba be ka che wiase nyina se sa na sofu di ne tum na yi hallelujah no di ko gina property praise the Lord we ye egu asofu nyina ehu fi sofu etwase emra ani ni tie wanya de ena oba na nkasa so kura efata so twen so be the cause situation anya wo de anka ye wo tatia sanka anka trobia eye wo de nti na de ahye hunu wakoba akon wakomienu wakomiensa wakon9 sese sofu so nware wa wanya yare o sito se o treat no to kwan bie yeah be man so de sori ne sabi pontetu to kwan ya emu odunti ni ebe hye ntini atetero konya wan fa de adwane biane nti onye ma na me kan se me kasi me di achi asofo no mebo na chi ama na sesi ano asore ma na egu asore dem na nya very careful what do you feel of I know of I ne ba because Jacob e waren ne wofa se ba okay Jacob ne papa ka se ko wofa na ba ho ne baba no ko na ko waren nti ankanya boni o be se wotima ko extend no for the 20 a wrong code. Okay. Yedase. Papa pro ni miremu. Ase software se bi o kafra o ye trumudicious no. Ai wase unim nyansa ma weni nda ho because so show ba pa na hwe mesi oba poko asisi so a wate ase na hwe se na hwende agu ho o hwe se na nenu ambate o hwe ni bibia no tu mesi si gina ho na ni nyina wa nya bebia amfa ne na Mekansem. Euziabua. Ahaya Attention TV. Eti ba umadi ansa be subscribe to our YouTube channel. Adoma bi wo ho boso se na be ya bibi biara ye de beto no. Ona ye kanea unsa beka. Me peni fo amuta mechi nyina. Nyame hwam wo hwam obonti abom samrane na frame. Ohema echa.